Ayımay kızgın alkışlanlar sondan sorayımız hürmetli aziz qarindoshlar. Assalomu alaykum. Yanğran akşam konsertindeki barlıq sanatkarlarının yalqılıq salımını esləş üçün yolğan Uyğur Akademiyалық teatrının naxçısı qızınlar Firuza Jalalova qızgın alkışlanlar. Rahmet. Yanğran akşam konsertini bir yıl boyu sığınıp kelgen, işlerini taşlap, ata-anam qarindoshlarını başlap kelgen, probkada qamalda qaqshab kelgan söyümlük muxlislarimizga Artur Production Prodüserlik Merkezining salımını men yollayman. Konsertimiz xush kelsa. Voy, bu nima ovoz chiqadi bu? Voy. Kim bu? Если что, Баха. Baha deydi. Hey, sen ne kuşusun biz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanday qilsiz? Ben bugün konsertleri yaşatçı ol. Qo'y. Ama sen bugün konsertni seni yalnız ipman etganken ko'nglim chidamadi. Ho. Ag'inam sahnada qanday yalnız turdi? O yalnız emas, uning axiylari bor. O'rniga yotadigan men bor dedim. Qarqara. Allah. Rahmat xalqim. Endi hurmatli aziz tomoshabinlar, Artur Production Prodüserlik Merkezi her bir konsertni bir alohidlik bilan o'tkazib turishdi. Ammo bugungi konsertning alohidligini o'zinglar bayqayotgan bo'lishinglar kerak, va mening qishimda turdi. Bayqayotdi o. Tomoshabinlar o'ylayotdi. Bugün konsert keng, yo'g'on, yumshoq bo'ldi ekanda. Yumshoqligini bilmayman, ammo keng bo'ldigan o'xshaydi. Sen shu vaqtda riyosatchi bo'lma deb chiqdingmi? Riyosatchi bo'lma. Riyosatchining baqimi turi figurasi bo'ldigan meniga o'xshash kichkina. Men tushunmadim, meni figuramni qayerdan aytdi o'zi? Figura mayli. Bu babichkan deyman-da. Bizning razmerimga loyiq topgansan, babichkan. Qarasa, qaraka. Mana qilsa yaxshi. Bu babichkamniki tarix cho'ng aziz. Oh. Hisoblab kelsam, bu sahnada yurganimga 15 yil bo'lib qoldi qara. Voy. Men sahnaga birinchi ketdim, masalan, boshlatgan vaqtlarimda meni babichkam seniki dedi. Qara, 15 yil mobaynida. O'ylayman. Yana sahnada 15 yil turgan bo'lsam, buni odam uzurib, qishligini yaxshida, sharqib yugaversa. 15 yil sahnada yurib, o'zing yo'g'ag'icha babichkan yo'g'ag'ini yaxshimikin da qoldim men o'zim. O'mi durust biroq. To'xta. Qara. Qara. Sen butunga kalash kiyib olgansan-mi? Kalashqo mana bu kalashqo. Bu riyosatchining oyoq kiyim bor, lakirованный туфли bo'ldi. Meniki zato lakirованный kalashqo. To'g'ri o'xshaydi-ku. Sen bilamsan, buni sen kiyib olgan lakirованный tuflay, buni men kiyib olgan lakirованный kalashdan chiqqan-ku. Qo'y. Oti bo'ldirimiz kiygan-ku. Voy, boshlandi mana. Uyg'urdan chiqqan-ku kalash. Nimda deyim onu? Qachon qo'ysam mana shunday so'zlar olan, Uyg'ur chiqqan, buni Uyg'urdan chiqqan, yana birdimi? Voy, to'q. Sen qiziq baran qilding. Ana xohlami buni bizniki deb atadi-ku. Ana kalashni bo'lsin bizniki desak bo'lar. Baby. Voy. O'qira. Sulurni qarayman. O'zi qo'shib tabayman o'zim. Odam bo'lib qo'yaverdi. Sen shu vaqtda riyosatchi bo'lmaydi desan, bo'g'im kiyimlarini jo'ndab chiqmasan bo'lmaydi hali. Kiyimlarini jo'ndab chiqsa, kiyiming jo'ndab bo'lmaydi. Sen undaqda buni o'tagan tomoshabinlar bilan salomlashig'ini jo'nda. Men salomlashim qayeri yo'qma qoldi. Boya sahnaning kayinda o'tirib olsam, nimlan deb ketdim, probkadan qolmay, ballarni xo'shlarni tashlab deb. Sadangida yog'inam hozir kim ballarni xo'shlarni tashlab yutibdi? Burunqi zamon yo'q, Rushanlarda ballar qarab turgan biz bichir birkilaylik dedigan. Xo'shdan uyda bormi yo'qmi bilmaysa, qarsan 8 metr sabor, ishini varotini urib ko'rishay desan, zlaya sabaka deb biz qo'ygan. Qiz baran qildim. Shuna sen qapiyachi qo'ysan. Endi men o'zim bir qapiyachi qo'ysam, talant degan, bugun to'p tashlayman. Oshnishi dedigina talantamiz. Sen birinchi qurni o'zing o'ylab chiqa. Ikkinchi qurni men, sen men o'tagan tomoshabinlar bilan bir salomlashaylik. Shu vaqtda men birinchi qurni chiqasam, sen o'zing oyog'ini davomlashtirib ketsan. Men qo'yma. Ko'rib baqaylik. Xalqim mening g'ururim. Güçlük pişkan bulurum. Ünümde o değil mi? Men bor. Akka qarindosh atılırım.
Odip çıkan boldurup mantılırım. Oy tuva. Hadisini süyümlük anılırım. Samsı sambuz göşnanlırım. Toxtat. Sen bana kosu açmağın mı? Kayınlı kaldı, kayınlı kaldı. Yo, başımda. Sap tamaq doğrultuda alsın. Ya, sen beni çanıldın. Ben bunu otağın tamaşı bulanı gıymını yapatma. Oho. Konular etken söz var. Kosakta gam yok. Gadayının bir baybuğunu kosağına toyğını. Göz aldığın keltігіне. Moş otağın tamaşı bularımızın köңілі тоқ болса, қосығы тоқ болса, ішкіміз шыққанда çabağına aymay, şap ұрыс яқшы бол. Qana dese? Ой, şap ұрыс яқшы бол. Qana dese? Ой, бесплатно ұрыйырмын, мәнді содан кетейін. Urmay atılır mı? Avaş kız var. Қане, қара. Ova. Şu vakti senin demekçi boğunun naşçılarımız çıkıp acayip çıralı naşçıların yaratsa. Biz ikimiz çıralı geplerimiz bilen tamaşı bulanın köңілini kötesek. Mana. Biz için ayımay çavaş çalıp desen bu. Ой деген таптың әсіз. Kene odaksız davamlaştır Ali. Çaranlap çinenler ravap sen. Köyüp pişkan kavap sen. Şigitlerimiz Sadır, Hini, Lutfullah. Газированный Фанта, Спрайт, Кола. Aman insan nazugumda kızlarımız. Suyға şişire mömpіріміз. Senden suygen muhlisla aman bolsun. Həmіlanın dastığında tamaq olsun. Tamaktan baş götemeydi adam kesen bağlam karşı. Bu kurlarının arasında bırak edin bozuma. Esselamu aleyküm degen söz yok. Oldu Agile. Senin sözünü yek koymay. Barlık otağın tamaşvıllağa meningden yalqınlıq salam. Agar da konsertdan chiqib bir narsa yapmasanlar mening bilan papalam. Немден qaytdı ki tamaktan qaytmaydı da bu. Endi hürmetlik aziz tomoshabinlar. Bugungi konsertimizning riyosetchisi, Uyg'ur yumorining yulduzi, aktyor o'g'illar Baxtjon Sovurjonov. Rahmat. Shundaqla, Yangran Akşam proyektiniki turaqliq riyosetchisi, ssenaristi, rejissyori, bir gap bilan aytganda talantli o'g'laninglar Aziz Saidullah. Rahmet. Şu fırsatdan faydalanıp hürmetlik aziz tomoshabinlar. Biz chin qalbimizdan hammalarni kirib kelgan yangi jurnallar bilan tabriklaymiz. Bu yıl şahsen Қазақстан diyarı üçün köpligen yaşlılar bilen kirip geldi. 2016 yılının ayını Қазақстан Cumhuriyeti'nin müstakilliğinin 25 yıllık toyunu toylagan bolsa, 2017 yıl Қазақстан vatanımız için dağ doğuluk merasimlerini ip geldi. O bosuma yanvarda başlangan Dünya Yüzlük Üniversiyada hem şundakla bütkül alemni özü qaratkan Expo 2017'de. Ve bugünkü bizim konsertimiz şu meremlerin katarıdaki halkımız için çok bir hoşallık da oylayımız. Mevlimanlar mübarek olsun. Dildar topunun yığıncılık naksı bilen biz konsertimizi başlayımız. Meyrem geldi şadlıkka kalbimizge, hoşallıkka bölüp bizni. Aşırıp emelge arzu armanni, şadlık kılıp kalbimizni. Gelin dostlar birlikte biz oynaylı, edip meyrem nakşimizni. Çatta kalmay usulga biz çüşeyli, karşı elip yeni jilni. Yeni jil geldi, şadlıkta bölüşürek mi? Arayı aldı, karşı elip dilekler. La 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 la, la 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 la, la 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 la, karşı elip dilekler. Bu yeni jilda külüp oynanlar, bu yeni
Yaşaylı dostlukta hem muhabbette, yoruk bolsun asmenimiz. Salametlik bolsun can dinimizde, nurgat olsun bağlarımız. Dildardın çün yürektin aziz dostlar, nakşimizni arlaymiz biz. Baxit biz tilaymiz barcha olamga, boşaltılsın navarimiz. Yeni yıl geldi, şadlıkla bir yürekli, aranı aldı, karşı elim dilekleri. La 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 la, la 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 la, la 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 la, karşı elim dilekleri. Bu yeni yılda gülüp oynanma, bu yeni yılda gayret oylanma, bu yeni yılda belki gelsin, bu yeni yılda bakiyet olsun. Yeni yıl geldi, Happy New Year. Birge oynaylı dostlar. Yeni yıl geldi, şadlıkla bir yürekli, amanı aldı, karşı elim dilekleri. La 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 la, la 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 la, karşı elim dilekleri. Bu yeni yılda gülüp oynanma, bu yeni yılda gayret oylanma, bu yeni yılda bakiyet gelsin, bu yeni yılda bakiyet olsun. Belkimizni davomlashtiramiz, hurmatli aziz qarindoshlar. Sen bakmak özgür durma bozuldu değil. Kandak. Yaxshi kelman yig'matni qara. Shunda qo'ymadan chiroyli meni so'zimni yarib qo'ymaydi. Endi mazaq kiyimda ekligini bo'lmaydi qara. Kostyumlar o'sha. O, toflilar mana. Endi ancha-muncha galstuk bo'libdi babishka emas. Galstuk? Ha? Demakchi, onu bilamsan, sen onu galstukma, uyg'ulab chiqma. Voy boshlandi. Hey, agina. Men nima dedim? Qani? Meni do'stga. Men nima dedim? Bo'ynim deymi men? Boyun demaydi, ya'ni gel deydi. Gelga aslı. Gals degan so'z maysan chiqqanmisa. Bugun men buni ishlatib qo'ydim, mana kelin, yiqilib. Mana bugun hurmatli aziz tomoshabinlar, konsert bo'yi sizlar uchun ajoyib chiroyli kulgisi o'qilgan Baxtjon Savurjonov o'g'liga aynan bir cho'chib oldi. Rahmat. Yaradan menin adamlarga bozak etme. Yaşlarının yollardan uzak etme. Yavlarını küldürüp dertlerimge kıyırdaş bilen maşından acayip dostun uzak etme. Bah aziz. Ben bilmem, ben de senin bana çıralı şeyler yazdığın onu. Hey ağine, bu şiir mening bozkini. Bu şiirin avtori bugün muşu sahnimizde. Özünü başqırdan gösterip pakatlı şiirli yazıp kalmayın. Çıraylık narsını etkepti. Gelen doktor, şu insanı çakamayız mı? Sahnede toncuk edim. Albina Ahmetova! Merhaba. Egiz taq beshidin seri
Yar seni pınatati ayarma Ayvani yataymo cananma Altı günlük alemde ayarma Senin dediğini tataymo cananma Altı günlük alemde ayarma Senin dediğini tataymo cananma Senin dediğini tataymo cananma Альбина Аметова. Рахмет. Рахчан, Аха. жұқырда сән халқымның ғимini ойлап атма, қосығы тоқ болсын, ғам қайғы жоқ болсын деп ататтың. Рас ойлыдым, қатты ойлыдым. Сән шу вақты халқыңның ғимini ойлап атқанда, мен айтып тұрған ішкіміздің ғимini ойлдым да. Нем болды ағинам? Қосың ашты ма? Това. Мұны бір тал трибуның қандақ ішкіміз патымыз деп ойлдым. Ой, това. Нем болды? Ашны әнсіре кеттің ма? Ашның кәдім күнде көзінің құш кейбетін өтшіріп настроен болмай кетті ма? Конечно. Қандай қылса ағинам? Әр концертті сән құл бұны білән, сән бұда қысты чәтәрек тұр. Бүгін концертті плотын мен патай беге. Болды ғой бана. Қарасаң. Осты одна комнатның квартиры ғой мұның адаш. Комнатаға кірмесін. Онда қымасың. Әркімдікі өзінікі болған яқшы, рас қой деймін. Әркімдікі өзінікі болған яқшы. Сән бірдім қылып, ястамсы, артыр екен бізге бұны $1000 әспеген. Ашта қыз болмады ма? Мейлі. Сән менің ау... Сән тұрмайсыз әбей каманы. Азыр тұртта. 4 минут. Нем қылды екен? Алло. Тек құдық мамапты ғой. Алло. Зілерікі, ассаламу алейкум. Қана, өйшіл адамлар яқшы ма? Тешілін балачы, 75-тің тешіл ма өмісі? Нтаматтың деп мен серьезно ванч қотма. Нема, маң нем керекті? Турбины чо? Турбины ясалайсам Ей, турбина емес, трибуна. Трибуна дегенім турбин деп мен. Трибун чол қамана сахна шығып сөзлейдіған. Маны алдын қойып. Жоз әмәс. Трибуна, аз балан, ән бар? Чақ-чақ қызға мәсті мәйлен. Адаш, азыр звант қаттым. Зулер акамның қолдың кәмейдіғын еқ қо. Фукам, сәдәк сәнәткар баллаға неме о дейді қо. Азыр күтті маштақын ясайды қо. Мансарты білен қо. Қені уақыты өкегече нөбеттігі нақшымыздан қылали. Мәрхамет. Сахнада яш таланты нақшы оғанға Бархат Мәсім! Bir kızını gördüm, gözüm heyran, dilim veyran, bürkülüp büyüdüm. Saçı uzun, dili nazuk, bir kızını gördüm, gözüm heyran, dilim veyran, bürkülüp büyüdüm. İt almadım sana canan, yürek sırrımni, şunu du dep koyladım, köygen dilimni. İt almadım sana canan, yürek sırrımni, şunu du dep oyladım, köygen dilimni. Gözleri kumar, baş durmalı, seni bürkürüp kıynaldı cinim. Gözleri kumar, baş durmalı, seni bürkürüp kıynaldı cinim.
aqlimni oldi. Yuragimga muhabbet o'tini soldi. Bir qarashda xumar ko'z aqlimni oldi. Yuragimga muhabbet o'tini soldi. Mening uchun go'zallikning hammasi senda. Bir buluşqa sen bilan armangu mende. Mening uchun go'zallikning hammasi senda. Bir buluşqa sen bilan armangu mende. Gözleri xumar, baş durmalı. Seni bir ko'rib qiynaldi jinim. Gözleri xumar, baş durmalı. Seni bir ko'rib qiynaldi jinim. Gözlerim var, baş durmalı. Seni bir ko'rib qiynaldi jinim. Gözleri xumar, baş durmalı. Seni bir ko'rib qiynaldi jinim. Аштақсам ойнайта қалдыңlar ya meni. Музыка сөзім тұтамайлы кетім екен ғой. Әкетті әзіз. Сахнада яңыз тұрған башқы жаңыл екен ғой. Біз болсақ миниатюрлар шығып бікір кетеді тұқ. Бүгін өзіңлер алдыңлар ғой. Гуачы болдыңлар. Әркім өзінің трибунсы білән шықсын. Сенікі қини, менікіне паланчы пұлық ясатқан деп. Мен азыр акамыз акас қылдым ғой, әкепті ғой. Қараңлара, өзіңлер бақалаңлар. Отсоғыл асты көтіріңлар. Оны еқін бал көтіріңлар. Қатық еғір, яман еғір. Кіне! Асты, асты. Еғір, қолырыңлар күйіш кеткен дой. Қараңлара. Менікі білән әздікірі селіштіріңлара. Менікі экономичный. Әнде келесі шықыдыған талантлық оғылымызны нәк маштақ трибуны біле чақырыш керек. О болса, халқымызға кәң тонылған, хәтта оның нақшыларын мән сөйіптің шайдыған Марат Саудов! Seni süygeli Heli çağ oldu İt almay lekin
қиналды жинім айтқанда саңа жүрек сөзләніп ләп қылдың жинім сөйімен сені айтқанда саңа жүрек сөзләніп ләп қылдың жинім сөйімен сені тайырға зікрәсі яқшы ләйліге мәжнуны яқшы ғиріп болған көңлімге пәкәт сән яқшы тайырға зікрәсі яқшы ләйліге мәжнуны яқшы ғиріп болған көңлімге пәкәт сән яқшы Biçare bulbul Köydi şu gülge İşengin mana Söyümen seni Sensiz bu hayat Ötmek tüküldek Saklap yürektir Kütümen seni Sensiz bu hayat Ötmek tüküldek Saklap yürektir Kütümen seni Tayırga zükresi yakşı Leyliga mecnuni yakşı G'irib bulgan könglimge Faqat sen yakşı Tayırga zükresi yakşı Leyliga mecnuni yakşı G'irib bulgan könglimge Faqat sen yakşı Tayırga zükresi yakşı Leyliga mecnuni yakşı G'irib bulgan könglimge Faqat sen yakşı Маратжан Саудов, Fiesta Usul ансамблі. Рахмет. Дұрыс емес қой енді сен екеуіңіз. Ой, моно. Мен маяқпен ғой, маяқтан ғой бұл. Ой, нем болдың? Бұны келгенде қымаңла дұрыс емес осылай ашық қынала. Нем болдың? Қына мен біздің теріксем қосып ішкейді дайғырап отағына. Ау? Кім о? Алла құтқырлық. Кім о? Сен менің трибунам көдің ма? Трибуна yazıp geldin mi? Ege sançı mı Ege? Sen ködün mü? Kömedin var mı? Ya, kömdüm. Vapşı kömeysen de қос. Ой, нем бол қалды? Біз шағым Мараттың нақшыларын мен яқшы көрмен ғой. Сағына кәйін көтіріп балла бір орындық әкеліп беріңлер мен. Бір таңшаға бір отырай десем. Құттығыр біздің Олымжан ба ғой? Олымжан. Бавдин. Мен Бақчан, мен деп қылды. Ой, рахмет адашап отырып, нағас менің трибунам кедігіне ғой. Отырдым, қылып қалды бичар. Маған біраз дәйдеген ки бұл қылым қылып қалды. Тоқта сен şu вақт трибунаның үстіге... Бұл қойғына болды. Көңілі бақсым келді. Көз алдан келдігіне. Това. Қачаны менің шыққырсылай, менің нөтім қачаны шыққырып етайла. Енді нөтім ана қой азыр ғой. Шыққырып етайла. Сенікілім сұндыратымсың ені? Ондақ шыққырып етайлы. Сахнада актер оғлыңла Алымжан Бавдинов! Ой, маяқ. Просто маяқ өт кетсе дейді оңа ғой заман. Ой, қызық. Азыр нөдім десем. Рахмет. Рахмет. Әні оны Бақчан Аштақы қойдым бәні кішкіна. Нем қойды, лишнем болды бірта етуді. Әрбірінің өзінің бірта болшы кек біздің. Бақчан дәймеді, ұяқпен өтмеді өсіләбі. Салымышын мұнтықап. Ассаламу алейкум. Құш кәпсілі бүгін концертімізға кеген қадамладың нұр яқсын. Рахмет. О, мана тоштырып, отырып сіләндім. Неге яқшы, қара? Польный, зал.
Бап, әр концерттің маштақ полный болды. Рахмет сілерге. Келіп отсыздар маштақ. Маяқны қара, маяқны қара. Оны мен отырып ембай, шықмай тұрып ойлағанда, азымда залға шықсам, әміміз отырдылым екен деп. Онда қоғынымы билетіп зайын қаған адам, отырдым ба мол дейді. Билет ба ма дейді, ба десең отырдым ба ма дейді. Мен де отырдым емес, ауыздан қыл отырдым ба, ішкі чат кем отырды шақты. Мана отырасың. Мен ойлағам, көз алдым кәлтірмеғым мен, отаса деп. Мен ойлағам, мына шықсаң, кабуттылықы, камазда әкіп төк өткендек, мағанда отырды, жығылып отырам ке дүгілініп деп. Яқшы, мына чешіліп, яқшы, әм елі полный болып отырып сілер, рахмет сілерге. Кешікмен келдіңлар ма? Вақтыт келдіңлар ма? Болды. Мұны алдыңғы яңыран ашамға, менің бір акам бар, чу? Әшу, аял білен кешік қапты. Әдем білен кешік қапты. Кешік, мен дедім да, не жүдің? Десем, әдемдайды, әдемім ұмай. Сән олаттың? Нем қылдың сән, бечар акам саат 6-да іштін шыққан акам саат соғырын өліп, 4 үй кеп апты. Үй кәсі әдем жоқ. Әғыз ке қала деп, бечар жүйініп, тарынып, аппақ, қарынып, пакыз олып, таяуып, гардеробны шала қыдық ечіп, 98 көйнекін ішінде 98-ші бір тал өзінің костюмсе қаған әмсі әмді әдемнеке. Бір тал костюмны еп, киіп бечар. Ол костюм ең әмес, 11 түптеге вақтыда аған костюмы башеті. Ашын киіп, серіх бағымда, палоскілер батып, мәлер маған да саңғыла қаған. Ашын киіп, туфлиларын киіп, туфлилық саламандыр деген серіх баттық бұрынғы, әшін киіп, тая боп тұрып, тала шығып, яқпия қарсы, жоқ әдем. Бір вақтыда саат 6 олы деген әдем кепті. Нә жүдің? Өнімізді қотымын, нә жүдің датмын? Ешін байқым атам істепті. Нә жүдің, нем қотсыз болмам сәлдім бірақ. Саат 6 олы еді, саат етеді ғылжы. Айна бұлатын, дворец студент қиып бағыз, қаншу кету саат? Бұл әлдім? Ешін байқым атам істепті. Әкілі отқан іштілі қымама кіргені ма жүгі? Мен салон красотетін кей отмағы депті. Салон красот дүмбәң ясаттым, қайын ясаттым, қолдан ештім көрінім аттығы. Шып бітлі тұрсаң, ма кір жүгі ма? Деп кіргізетті. Кіргізетті әдем жоқ. Нем қуатқан деп, акам біча теркіп, тала шығып, тоқтапты да машин сүртіп, қойып, яны бір қара қойда, жоқ. Шыма, яны қара қойда, жоқ. Машин талаға шығытке, жоқ. Қайтыр әкіртті машин, жоқ. Оқан алып көтті бі, деп, яқ-бәқ. Тамақ чекпақ қыдак, жоқ. Тамақын тәтір чекпеқті, жоқ. Шыны бә, деп кірай десе, қоқыды. Қоқыды аланды, чу. Қоқыды. Шыны бән, әнде, әр түлік заман қозыр. Ит үйтемді дейді. Пышақла кетемді дейді. Аста шынымнан тоқтапты бұл кірпаққа нем қуат еткен бұл. Деп, бұтын ұшыда кіріп. Қарсы, әдем чаттығыды жоқ. Телефон шықырып аған, әйнекіне алды отырып аған, көйнекіне киіп аған. Чаттығыды өзін сурет жүріп. Қайға өтіп мәселе? Башқыларының ішін көйдіріш керек, ол аялының психологиясы. Көйдіріш керек. Өзінің семейка деген неміз ба, WhatsApp-та группысы. Әшәк әуіт отырыпты, семейка Ахметовы деген әуітіпті. Бірінші мұндақ сурет әуітіпті. Мұндақ әуітіпті, ол макияжын мұқыған әмізін көзі керек қой. Оны әуітіпті, оның кен мандығын бірін әуітіпті. Прическын әуітіпті, әдем. Оның кен азыр ваше моду кетті ғой. Аз қызық қара, мұндақ әуітіпті. Өзінің түрлері нормально olsun, білмеме қызды аштақ түші oldu бірақ. О, қалпық вообще yok olsun, мәшін іштетін шықырып, іштіріп бірінен. Жыртақ көз өсім маштақ, егізәрек көтесі, ежілді ғой көзі. Аштақым әтөтті. Бір күн аял мамдақ дейді. Ашы қалпық іштідан дейді, не? Көті, ә? Ашы не дейді? Мен аштақ қызай деген қара интернетті бәкке дейді. Қанчы қылды кен өтсем? 5 мың, 10 мың, әр түрлі. Үйсін дұрыс мұ сен?
Мен нормально теріктігі де мен нормально терікті. Бір қойып, баны ұяққа мұнмай саңғылтып бұл қоймен мен. Мана саңға. Дәп шында, оны әует етті шында. Олардың күтіді ғой, ответ күтіді. Ойлауды да, ай, әдә мәрі мұнда қойыпты, деп деген текі кәме атты, комментария кәме атыды. Онын кен последний контрольный, мұсын онын кен келді ғой деп, әдәм мұнақ сөрәді өтіпті. Мұны әует әткенді кен, соның бән кәпті комментария. О, әдән көйдің яқшыпты, күсім қан яқшыпты, прическаның деген яқшы, макияждарын яқшы, әмен бойапты, шында ұмдапты, қалпыларын саңғыла қапты, мұшын кетті. Деп әміз комментариядан қайтырып yazғанды екен, оның кен әдәм акам қарапты, әнді бұл чықа деп, янын қыса, ян шақ, ян сөрет, өйнім қоды дей мұны. Бұл сылдамырақ. Деп дәйдесі қоқыды. Нақ демепті. Қараптыса, подружки плюс 18 дегеннің бағу, группасы әшәге өтіпті. Инстаграм ұқсапты бұны, ұлдан болғын, маңын сән, шытмай кетті акам бетчет. Тылап, маңын шықағыз, 2 саатлық болған концертқа акам 1 саат кешікіп мәшеді, 1 саат көріп кеткен жоқтыда. Болды. Бечар акам мәшінің керек мәші? Кеме дедім бе, аста қоқуытығы дедім бе. Тұлмам сәне, ұрмам сәне. Майбай сәк қақ бұты сәу заңның қолы. Мен ұқламаймен де бәрім бе. Тұлмам сәне. Мен қоқмаймен мен, просто hürmetleyme deydi. Qoqqun onda hürmetleydi qansa? Qoqqan üçün. Dep şunu bilen, onda qıb aytavер. Şikiz konsertini көріп меніпті. Onu deymiz, bunu deymiz endi ayalla деген. O, ayal деген o. Maqalla bağı ayal деген bir qol bilen büşük təvretsə, ikinci qol bilen aləmini təvretüdü deydi. İyi şoyan sözləb oturdu deydi. 3 oqatını birleyip mağındı. Ayal xəqinin 40 jeni var deydi. Adam akam tlaptı. Jeni yok dep. Candan hemsi ayalla dostu xəqini qıcırdı. 40 can. Yani ayalla bana qıl. Ешқачан өзіні үйнауытқа қыз кәмейді. Наоборот, акамын тұлапты, оны үйнауыт қыпты. Әгер сән менің машымда апыр кәмген болсам, біз мәлдамырақ келеттім уақытша деп. Дауны тәйе олатын деп. Аял, ол біздің анымыз. Деген уақытта чавак чалды бір концертта. Аял деген ол біздің әдіміз. Аял деген ол біздің сыңлымыз. Ayal деген o bizden ikinci xot... Məli, ikinci olsun xotnumuz qandı. Ayal деген o bizden ballarımızın anısı. Şunun için yazsın ayalla anıla. Qoy devetime az üyüge spokойно var sende zato. Avtoritetlen. Rahmet. Rahmet, nöbetmenden de sahnege Aziz Zayitov деген naqshchi oğlanlarımızı çağırmız. Merhamet qilib gülürük açın. Kelgen mihmanni kütüp yenidu destxan Quchağa açıdu külüp toy igisi sayıpxan Toyni xoşal ötsün dep toy başlar çaşqa çiçip Aram almaz sayıpxan mihman külünü içip Aram almaz sayıpxan mihman külünü içip Qeni düşüp sunluğa Şok oynan sayıpxan Xoşallıqni bölüşüp Alqışlaydı ba mehman Qeni düşüp sunluğa Şok oynan sayıpxan Xoşallıqni bölüşüp Alqışlaydı ba mehman Gitar rəhmət Qız biri oğul öyle Toy bolsun öydə
gitar rəhmət Qeni düşüb sunluğa Şoq-şoq oynan səyib qan Xoşallıqni bölüşüb Alqışlaydı mehman Qeni düşüb sunluğa Şoq-şoq oynan səyib qan Xoşallıqni bölüşüb Alqışlaydı mehman Qeni düşüb sunluğa Şoq-şoq oynan səyib qan Xoşallıqni bölüşüb Alqışlaydı mehman Qeni düşüb sunluğa Şoq-şoq oynan səyib qan Xoşallıqni bölüşüb Alqışlaydı mehman Qeni düşüb sunluğa Şoq-şoq oynan səyib qan Xoşallıqni bölüşüb Alqışlaydı mehman Qeni düşüb sunluğa Şoq-şoq oynan səyib qan Xoşallıqni bölüşüb Alqışlaydı mehman Xoşallıqni bölüşüb Alqışlaydı mehman Aziz Zayidov. Nargiz Usul ansambli. Rahmat. Ақша. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Rahmat. Sening ayolың amma nima degan ajoyib ayol, ha? Ayolimiz Sening ayolың. Мәшәдә отырган һәр бер җегеткә мошы сине охшаш ayol, сине охшаш ayol дигән булар идем. Ашатсам мағым кидирге япалар болды. Аңладың бу? Ayolың машина соқыптығы, muborak bo'lsin. Машинада отамса? Машина соққан дейді. 3 күндегі қайтырып үй алды ғой. Кредит қалған дейді аңламын. Я, кредит қамған, пул қалған, пулны төлеп оған. Қинапам деген нәрсе. Бір машина ішкі тормысынан нем керек өтеді. Ayolың қырғанды қинапан яқшы екен де қалдым мен. Үшке? Мен түсінбедім. Нем деген ішкі тормыс деп. Қоты біле соққысан біраз сосын сән тормыс дейді. Мен де ішкі тормысты іздей жүрме, багажы қалды. Neyli? Onun da bir acayip çırılık nakşı anlaydı. Kene? Sahnede Sayara Sitekova. Merhaba.
Sayara Sitikova. Solda bo'lgan Dolana ansambli. Aziz onu qo'yg'ina. Ba'zida esim kelib qoldi gina. Oqshom deymamsa, oqshom. Ayolım ishimiz morojniga g'ix to'yibdimiz qo. Morojniga deydi? G'ix to'yibman qo moroj. Endi yeymayman rost. Sen morojniga to'yish uchun bir kamaz morojniy yeyotgansan? Qancha? Bir kamaz morojniy deyman. Ya, topamidim. Ayolım ishimiz bir taldan yedik. Biroq g'ix to'y qoldik. Hey, bir talg'imi odam to'yam dey. To'ysak ya adash, non bilan yeysan. Nimdeydi? Sen şu vaqt morojniy non bilan yedingmi? O'zimni nonga qattiq so'lab yutibman. Morojniy ish qildik, voy. Hürmetli tomoshabinlar, bir tal morojniy to'ymayman degan insonlar bo'lsa, baxtchan o'xshash non bilan yanglar. Qirindaqda kelasi navbatda yegandek, ishgandek balani chaqasa qandaq? Sahnada Tumar to'pi. Mihriban anam bilen güzeldir bu alem. Gün çanaktan bilen hasretsiz bu alem. Bu zaman gün Kırındaşla cem bulsa daim aman. Şu çağlarda oylanarsan güzel, güzel bu dünya. Hayat güzel, aşkın gözüne bakın etrafa. Hayat güzel, kayıp gelmeydi şu isil çağlar. Hayat güzel, aşkın gözüne bakın etrafa. Hayat güzel, kayıp gelmeydi şu isil çağlar. Bir gezgen dostlar bilen bu alem güzel. Süygü bergen yar bilen güzeldir bu alem. Ferzentlerim hoşal oynab jürse kinim dadayım. Şu çağlarda oynanarsan güzel, güzel bu dünya. Hayat güzel, aşkın gözüne bakın etrafa. Hayat güzel, kayıp gelmeydi şu isil çağlar. Hayat güzel, aşkın gözüne bakın etrafa. Hayat güzel, kayıp gelmeydi şu isil çağlar. Her çağlarda biz üçün her yan. Gönüllerge dava bulup güç birer hamman. Hoşallıktan İğir günle gelsin mu gelip işim gam. Halkım bilen güzel, güzel bu dünya. Hayat güzel, aşkın gözüne bakın etrafa. Hayat güzel, kayıp gelmeydi şu isil çağlar. Hayat güzel, aşkın gözüne bakın etrafa. Hayat güzel, kayıp gelmeydi şu isil çağlar. Hayat güzel, aşkın gözüne bakın etrafa. Hayat güzel, kayıp gelmeydi şu isil çağlar. Hayat güzel, aşkın gözüne bakın etrafa. Hayat güzel, kayıp gelmeydi şu isil çağlar. Tumar to'pi. Rahmat. Rahmat yigitlarimizga. Konsertimiz davomlashtiramiz. Av yo'q-ku. Alo.
Ha. Voy. Ha. Issiq kiyindim men degan. İçimde gamaş ba. Ha. Qo'shim to'ydadim, shap kiydim. Bu telefon qilmanglar dedim men bugun konsertda. Ha. Telefon qilmanglar, o'zim telefon qilma, bo'ldi. Davay. Ey, kim o? Men uqtirib dedim, bugun konsertda. Ha. Konsertlar yasatchi, meni atlikat qilmanglar. Menga meshayt qilmanglar. Men zvonit qilmanglar dedim. Yani bo'lsimi? Aytgan havara bir qism deydi, issiq kiyindingmi? Ey, kim o? Voy opam, qo'shin to'qma balam qandaq issiq kiyindingmi deb uqtirib dedim bo'lmasa telefon qilmanglar. O'zim kerak bo'lsa telefon qilma deb. Ey, to't. Sen şu vaqtda senadın ensirab, senin ahvalını sorgan suyumlik anan qarşındaq dedin mi? Endi men deb dedim, o'zim telefon qilma. Men telefon qilaymanlar deb dedim bo'lmasa. Hey dostum, hey brother, qadrigitin bolsa atınız. Kolunu tutun bolsa anınız, bir günü kursa mağdır küçünüz, uladın başkını hiç kaçan tapalmaysınız. Kattık avaylan bolsa anınız, dugasını ilan bolsa atınız, tüzütün bolsa ger hatarınız, keyin keş bolup pişayman yemensiz. Çünkü uladın başkını hiç kaçan tapalmaysınız. Anı degen, bosu ensireydi, bomuz kimsindin ensireydi? Rast aysa aziz, men aldiraqsanlik qilib, mening qiymimni yegan, men uchun kuyinib turgan, balam deb turgan onamga aldiraqsanlik qilib so'z qaytirib qo'yibdiman. Men doktor aziz darrov chiqib telefon qilib onamni ko'nglib qo'yacağız. Eğer de aranglarda atının ya anının köngülünü yerim koygan insanlar olsa telefon kılıp köngülüp koyunlar. Hazır mı keşemez? Hazır mı keşemez? Rahmet. Kecha gündüz uxulmay bizning g'emimizni yeydigan suyumlik ata anlarımız aman bo'lsin. Sahnada Naxçı oğlunla Seycan Zayitov. Ana desem ayda kesin Fikir dadam ayda kesin Ana desem ayda kesin Fikir dadam ayda kesin Dünya çıkmay, dünya söyledi Xiltidin anem hicim Dünya çıkmay, dünya söyledi Xiltidin anem hicim Ay oğuzi biliyordur bizler okuyup Can din nişan, can din nişan Can anamnin bir toğu kıyım Can din nişan, can din nişan Can anamnin bir toğu kıyım Ata anam isin isin adim
tursa Ah şürgüm ata anam Esirlerim ata anam Сейчан Заид тұрды. Рұқсат қаған болсаңла Дилшат Закировны сахнымызға дәхлі қылайын. Қызғын алқышыңла. Ассаламу алейкум. Сегініп кеттім ғой. Микрофон ба мұ? Микрофон беріңла, микрофон. Микрофон беріңла. Дилшат Закиров қычабақтырыңла азыр. Ассаламу алейкум. Шұқырчық, түргічік, сән мехманды ғой бүгін. Неме деген яқшы, бүгін толып, Құдайым бұйырғамсы, мана бүгін Артур Продакшн, шындақла әзіз, әміла бір әмгек қылып, мана біздің концерттеріміз Құдайым бұйырса, яқшы өтіп ашқашқа, маша біздің қайрындаштырымыз, әмісім үшін залына толдырып отырды. Шын ені бір қадым қыш кәпсі, ассаламу алейкум. Mən bilmə. Sən boş şüməysən, onun yançıqların boş şüməydi. Bir yançığında sotku var, bir yançığında tamak var, bir yançığında tolğan bir ideya, oy, fikir. Ama өзің білсең, әзіз мен құрық қол жемейме. Абрусия шыламын алфавитан немкелеген, лұғатынан немкелеген, үйгінші кітап оқымаған ки ұла білмейді. Әнде қазір машында концертлерімізді пайдаланып, баштақ мен бір немелен ясап келдім де, бір алфавитін полный қып ясап келдім, чтобы русскоязычныйларға түсініштік болсын деп. Körpak ayli? Körpakımız mı? Üzən asla düşəndürsəm anğa. Mən üzəm düşəndiririm. Üzəm düşəndiririm. Kəni, kətdik. Kəni, mərhəmət. Qayda bu, söyrətdi ma? Ekran nəzərimiz mana A hərfi. Burun ağı arbuzunu qoyatdı, almı qoyatdı. Yaq qoyun mana A hərfiga, o ayalığa ağzını yap da faqıravatqan yeri. A hərfi. Gördün mü? Yaman kesin oldu. Şu bende anda abrus yapsınlar, düşünüşlük olsun degen. Ağzını yap da vatandı. Keles hərfini qarab bax. Mana? Adam. Nima bu? Ademge ədə qoysan o. Qarsançı, grip, əpçü de atqan vaxtı o. Əpçü. Onu əmisi bildi, gördün mü? Orus mücəzlə əpçü deydin. Əpçü deydi. Orusla afçu deydi. Uyğurla əlhəmdülillah da qoydu. Keles hərfini qarab bax elə. Mana bu. Bunu kalabok mu nima? Balabok mu nima Uyğurca? Köm adamsa bir talda yuğan baş durduğu bəscandan qoşuz. Baş. Baş mı? Baş bunu Uyğurca. Balabok da qapmə onu. Keles hərfini qarab bax elə. Mana? Bu küməndi, vıyğı bir ayalın sürtünü qoyubsan. Xoşnam, дружба, тетя Валя. Валя. Tетя Валя. Xoşnanın sürtünü çıxır qoğun qara. Keles hərf. Mana? Bu nima vənd? Tетя Галя bu. Sən gözün qısvatır tетя Галя. Bu tетя Галя şu mu? Yaxşı ki tетя Галя, ha? Keles hərf qarab bax elə. Mana? Mən tapdım onu. Qopraka. Qopraka emas. Besini tutib turadi, ko'rdingmi? G'itchida qarzga ketgan adam. G'i. Опасный senin alfabetin. Tushundingmi? G'itchida. Keles hərf. Mana. Bunu D-ga abmen valyut qo'yibsan. Məgnim qilsak dollar başlaysa dollar D. D, ko'rdingmi? Dollar başlaydi g'aya. Bo'ldi, tushundim. Navbat. Keles hərf. Mana shu. Tapdım. Jiraf. Ya jiraflar durusku qaranglar, jiraflar sugirab ketib bordi, sugirab. Bu Uyg'urchim jiraf bo'ldi. Yo'q, Uyg'urchasi zarapa bo'ldi. Sizlarga tushunishlik bo'lsin deb jirafni qo'ydik-ku, zarapa deydi Uyg'urcha. Tushundingmi? Yaxshi, ketdik. Keles hərf. Mana Tapdım. Zontik. Uyg'urcha перевод yo'q. Bet bir tal zontik emas-ku, bet 3 tal z bor, bilamsiz? Qara. Zontikning ostida zo'ngzayib o'tagan Zulfiqar Zaidov. Hey tova. Zulfiqarning ko'miginim deymanda. 4 tal z. Yaxshi bu, Keles hərf. Mana i. Voy, iga uyini sürtün yazaq qo'ygan nemsi? İpotekaga berilayotgan uy bu. İpotekaga. İpoteka. Qarzga. Keles hərf. Mana k. G bo'lishga go'sht qumini. Yo'q-qo'y. Qalın göşü bu. Qalın göşü. Qalın göşken bu, Dəlşi? Keles hərf. Mana. Yani göşünün sörtünü yasaq qoğun elimiz? Bu qoyunun göşü endi bu. Qoyunun göşü. Baranina, Yaxşı, Keles hərf. Mana Allah. Bu kafe bu bunu?
Bu kafe, bizim Uygurlar bir şeyde kafe açıdı. Ken Langmanxana bu gidiyordu. Langmanxana bu. Дружбадагы Langmanxana bu bizden. Оқшайды, дружбадагы Langmanxанаға. Келесі әріп қарап ағайлы. Таптым. Ya. Ұйғырша мана соткіні ямфон дейді. Yanfon endi bir taraftan duruz, bir taraftan olmani ko'ra atamsa. Yevetken yerim olma. Yer, abrusiyevchilar tushunishlik bo'lish uchun. Kelasi arab. Mana men. Mana nima? Maymaqanmi? Yo'q. Putini ko'ra atamsa, maymaq qiz. Maymaq qiz? Maymaq qiz. Bu mayliqo, aziz, kelasi. Yama apasiga sensin. Mana qara, mana harib. Kelasi arab. Mana ne? Yalnız kızın sözünü koyupsan. Bayaqı maymaq qiz, bunu naynaq qiz. Naynaq qiz. Aşağım bul degen naynaq qiz. Bu ne? Kelesi arab. Taptım. Cindi qiz. Endi kızın sözünü yazaqım, cindi qiz chi. Chatga chiqqadan shiraflarni ko'matamsa? Chiq degan so'z berdi. Qizlar bilan qo'shib shiraflarni hamsi chiq deydi bizda. Mana endi shiraflarni arsiz cindi qiz jumigan qilmish. Kelasi arab. Mana p. Taptım anam. Pochta. Biroq shening o'rni che bo'lish kerak, pochta. Bizning Uyg'urlar pochta deydi bu. Bizning yerkat mushkamchi pochta deb yoziq. Mening uyda opam pochta dedi işte. Kelasi arab. Mana o. Taptım. Uyg'urcha o'mirtqa dedi. Durus emas. O'rcha aytganda ostrixandroz deydi bu. Ostrixandroz emas, astixandroz. Какая разница, ostrixandroz va. Biroq kelasi arab. Mana t. Taniyada. Yo'q. Telefoniga bir video kelibdi-ki. Tova deyotgan vaqtda o'rislarning. Tova. Hayron qilyapti. Yoshga. Navbat. Kelasi arab. Mana buni endi bildiganda. Ellayning surtini yasaq unga. Sen agi qo'y desang, harbi. Yo'q. Bu ingdan boshlanadigan so'z faqat Uyg'ur xalqi tilida bor. Ito bizning alaylada inga deb so'zlaydi buni. Inga. Spetsial bir şey qo'ydim. Kelasi arab. Mana s. Tushunayotgansan. Tushunayotmanmi? Hajatxona ku? Hajatxona qanday quraydi? Bo'l deymisan bo'l. Bu s. Bo'l demay qo'y. S как раз. Yaman esga sen lug'atlar. Kelasi arab. Муну nima qo? Знаменитый пишущий мальчик. Qanday? Пишущий мальчик mana shu vaqtda. Пишущий emas, это просто фонтан. Tova, men adilmanda. Ko'ryapsan? Bilginimni davatma. Fontan. Kelasi arab. Mana. Endi uga bu oshiqlarning surtini yasab qo'ygan nemisi? Xalqning oldida suyishayotgan uyatsizlar bu. Bukva u. Tova. Kelasi arab qarab baqayli marhamat. Mana x. Mana hamisi bildi-ku, buni mashina markasi Hyundai. Yo'q, Hyundai emas, buni Uyg'urcha Xoymandan mashina deydi buni. Xoymandan mashina. Yana kelasi arab. Mana u. Uyga beliqning surtini yasab qo'yib, bu yerga kelmamdi bu. Yaxshilab qarsanchi, o'l qolgan beliq qo'y. O'l qolgan beliq? O'l qolgan beliq. Tova. Kelasi arabni qara, kelasi arab. Mana sh. Shig'i Chelak rayonida qo'ysa, Chelak rayonimi shu vaqtda? Chelak. Samalg'o, samal. Samal. Chelaknikilar jiq o'xshaydi, shamol chiqib ketmadi. Ana chiqdi, mashaqda shamol chiqdi. Kelasi arab. Mana ya. Bu nima? Bu Yaman xotin. Yaman xotin? Yaman xotin. Meni ayolim g'oy bir vaqt mashtaq bo'lib ketdi. Kelasi arab qarab baqayli. Mana h. Buni kolbasa emasmi bu? Qirq yemam. O'zimiz yeydigan halol kolbasa-da bu, halol. Halol, hayga yozildi. Halol kolbasa. Ketdik. Kelasi arab. Yo'q, klizmni yasab qo'ygan nimasi? Klizmni ishlatgan vaqtda ishchimni yumshoq quydi-ku. Tova, yumshoqga. Shu durust-ku, ha? Kelasi arab. Mana chi. Bu nima qo'l surtini yasab qo'yibsan? Chavak! Rahmat. Dilshod Zakirov o'g'limlarga. Rahmat. Dilshod aytgandek, o'ris mijozi bo'lib ketgan suyimlik mehmonlarimizni hurmatiga naqshchi o'g'linglar Alisher Amutovning naqshi. Chavaqlar bo'lsin.
хорошил, брал тебя каждый день. Ты ему нужен был, как клинок кикитне. Нынче струны твои, словно жилы его, вьются лентой струи, звук его колдовство. Вьются лентой струи, звук его колдовство. Я удар на тебе, песню жизни сыграл. Все, что было в судьбе, две струны ты вобрал. Голос твой славный друг, о, двухструнный дутар. Мне приятен твой звук, о, волшебный дутар. Эй! Жизни устал, старичок как сокол, и в наследство волшебный дутар передал. Как услышу его, звуки вечных даров пробуждаются вновь, как волшебный поток. Так звучит же дутар, восхищая восток. Я дутар на тебе, песню жизни сыграл. Все, что было в судьбе, две струны ты вобрал. Голос твой славный друг, о, двухструнный дутар. Мне приятен твой звук, о, волшебный дутар. Я дутар на тебе, песню жизни сыграл. Все, что было в судьбе, две струны ты вобрал. Голос твой славный друг, о, двухструнный дутар. Мне приятен твой звук, о, волшебный дутар. Я дутар на тебе, песню жизни сыграл. Все, что было в судьбе, две струны ты вобрал. Голос твой славный друг, о, двухструнный дутар. Мне приятен твой звук, о, волшебный дутар. Мне приятен твой звук, о, волшебный дутар. Мне приятен твой звук, о, волшебный дутар. Алишер Амотов, Fiesta шоу балеті. Бақчан білемсе, бүгін біздің тамашыбыларымыздың арасында пәкатлы ұйғыр халқы емес, яны шындақла көплеген өзге милләт вәкілдері мехманда. Çünkü бүгін күнікте Қазақстан Cumhuriyeti'de 130'dan oşық millet dostlukta ve ömlükte yaşamakta. Rastaysa, şu dostluğumuzun arkasından bizden memleketimiz terakki etken 50 memleketinin qatarıga kirip atıdı. Ve bugünkidek konsertlarını uyuşturuşqa biz için münküncülük yaratып atқан Қазақстан Cumhuriyeti'nin prezidenti Nursultan Әбішұлы Назарбаевқа Uyghur halkı namıdan çoğun teşekkürlerini bildirimiz. Sahnimizga bugünkü konsertimizning mehmonlari Қазақ эстрада yulduzlari Baqit Ayapov bilan Dilfuzalarni taklif qilamiz. Terip oynadık göktemde arman men ansarım ötkende amal ne
Ayrıldım kalkamay basımdan, bal davrin ketkendey. Möldir ay, möldir ay, yesimde kaldan sol bir ay. Üyeni töne bir kınay, tüsümimine yendin ay. Көк тұрдым қия алмай өзіңде, жас кетті ағамай көзіңде. Шеше алмай жаныңның жұмбағы дүл шығып, мен қалдым сезімде. Мөлдір ай, есімде қалған сол бір ай. Үйіме төнер бір күн ай, түсіме менің ендің ай. Ansadım, özledim tapmadım. Aralar, kestin baklarım. Geçiktim, ama ne sezimden faydası, kaydası yapmadım. Möldir ay, möldir ay, yesimde kalgan sol bir ay. Üyüne töne bir gün ay, tüsümimine yendin ay. Möldir ay, möldir ay, yesimde kalgan sol bir ay. Üyüne töne bir gün ay, tüsümimine yendin ay. Üyüne töne bir gün ay, tüsümimine yendin ay. Рахмет. Дилфуза. Рахмет. Мерекелеріңіз құтты болсын. Ағайын, ассаламағалейкум. Қазақстан Республикасы 25 жылдық тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Және де Қазақстанда бүткіл елдер тұрады. Және де осы қазақ халқы мен ұйғыр халқының достығы ажырамасын, бейбітшілік мықты болсын. Ешіңіздер? Сондықтан сіздерге арнап ұйғыр халқының әнін сіздерге тарту етуіміз. Қабыл алыңыздар. Anar gülü dek yarim, hına gülü dek yarim, hına gülü dek yarim. Her biri anar güldek, kaysı din ki çay yarim, kaysı din ki çay yarim. O gülayim,
Жүрегім күйді дайым Қандай қылымыз гүлайым Неге бар емес yarım Senin bana senin ben Senin bana kimim ben Atıştım bazarı da canıma Kalabalı gülüm ben Senin bana senin ben Senin bana kimim ben Atıştım bazarı da canıma Kalabalı gülüm ben Kalabalı gülüm ben Fakat ergen gülünün bir dalını üzmedin, bir dalını üzmedin. Kança jırak etsen ümitini üzmedim, vay ümitini üzmedim. Ha gülayın, yüreğim kuydu dayın, kandı kılımız gül ayın. Nege barimiz yarim. Senin hele senin ben Senin bana kimliğin ben Atışın bazarı da cinirma Kalabalı gülümden Senin hele senin ben Senin bana kimliğin ben Atışın bazarı da cinirma Kalabalı gülümden Kalabalı gülümden Senin hele senin ben Senin bana kimliğin ben Atışın bazarı da cinirma Kalabalı gülümden Senin hele senin ben Senin bana kimliğin ben Atışın bazarı da cinirma Kalabalı gülümden Kalabalı gülümden Ей, что-то концертті байқап атсам, сенің көңілің жұмсап атамды. Yumuşap atılsan kar. Биші деп мұны трибунаға өзің плотный тұраттың, қазір мен ярымы кіріп аппен ғой, ағинам. Şunda atın ağmaşkı yumuşak git bardı. Сен білемсі, қазір кім көп, нақшы көп, шындақ қой. Dürüst ise. Hakiki talant ilgilerini hem ulanın kabiliyetini bugünküdek konsertte baykaşık buldu. Ya bulmasa köplügen konkurs musabıqlады inaqlaşkı mümkün. Yakında yani şundak acayip bir konkurs, yarkı sanatkar, estrada yıldızı, merhum özümüzdeki söyümlük aksi boğan Murat Nasırov'ın namıdaki muzikal konkurs, Dopalife Uyghur yaşlarının internet portalının uyuşturuşu bilen Cumhuriyetlik Uyghur Akademiyalik Teatrda bolup öttü. Şu musabaqada көзге көрініп, мұкапатлық орлағы егі болған талантлық жігіттерні бүгінгі концертімізді бірләштіріп шығарышты біз дұрыс көдік. Қане ондақса сахнада Adılcan Himitov, Молчан Тоқтақонов Ablikim Tursunov ve Mihrat Rahmetcan. Güzel nakşimiz her yanı Sadas yanrıtır cahanı Bulup kakku kıcır bulbul Kızıt kayba gubustanı Bizning nakşimiz ya
нақшыны итқанда келер әске güzel çağlam Bizning naqshimiz yangraydi Çalgan sazimiz yangraydi Itqan naqshimiz günü xuşi Erzuq bilen ağlaydı Cahanğa yangrab naqşanni Seher uçkan kuşlardek Ey buğan etbildi armannek Buğan etbildi armannek Bizning naqshimiz yangraydi Çalgan sazimiz yangraydi Itqan naqshimiz günü xuşi Erzuq bilen ağlaydı Hürmetli tomoshabinlar, navbatman sahnamizga bugünkidek ajoyib chiroyli konsertni uyushtirayotgan Artur Production Producerlik markazi. Ey. Через Ой, себя моно. ташлайтайм, Артур, через себя ташлайтайм. Ey, Бақытжан. Ey, Құлығын татуйсам ол екен. Қанақ ке? ey, Бақытжан. Сен не қотсың? Қананы қотма. Мен өзін шақырайсам, сөйтіп шыққаннан емесің? Қара. Азма қыты қылғанды қара. Ey, tomoshabinlarni uyat. Мәлі қой. Бұл іші қолым көзі тұқ қолма қарап та. Mun. Neymiş sen endi onu? Қара, бешігі жоқ, таз бешігі тоқтық қара. Neymiş sen onda қалса? Сен бұл адамның қандай адам екенлігін білемсің? Ой, senin işin dert oldu ғой. Мұны же толған дәт, мен қазір етіме әміне. Дәдің болса әт? Бұл адамның мәқсті неме екенлігін сен білемсің? Ой, немке мәқсті оны? Ешкім аңлақамсын. Бұл адамның мәқсті яш талантлық баланы сәхнеге çıkış. O meyli o. Yaş talantlık ballağı bir kağına akşıyız beriş. O meyli o aziz. Meşe düşken pulunu hem süren bölüşüş. Hey. He?
Сен қосық ашқың ба? Я. Сен қосығын ашқан уақытта машина қоғала кетірген қылығың ба дейді. Я. Мен күйініп отмын. Ей, ойлап бақына, яш таланттық нақшылан мәшеге сахнеге шығып, әмісі білен тонытса, олағы бекағы нақшы еспесе, онан деген машина концертларын düşкен пұлыны әмісі білен бөлісе, о сауы пұлқыш емес? Немешкі маған беріп өтмейді деймін де? Саңа нем үшін берді? Мен Бақчан дейсің мен. Да қошалы кетмін ғой. Тоуа. Өмейлі ғой. Көз алдың кәлтігіне. Артур продакшн ғой. Ашын емейтіп. Продакшн Бақчан. Өмейлі ғой. Көз алдың кәлті. Продакшн Алымжан. Өмейлі. Продакшн Әзиз. Сені керашмайды ке қапыма адаш. Тоуа. Көз алдың кәлтігіне. Сағын ечіліп атыды. Төпсіді езік. Яңыра Бақчан. Көк қызыл, туман. Көк қызыл, туман. Қарғыра. Ана. Құдайым бұйырса. Сен бір моллаға бір дәмсіп етмесақ болмайды ғой дәмсің кішкене. Кім ол? Қайды көдің Бақчанның яңырығын не? Ағинам, мәші түскен пұлыны әмісін маған беріп әтсі. Мен яйраймай, сайраймай. Лейбит бұл, мен лейбит. Ой, тоғыла. Маны қызық кені, Ағинам, сен көп нәрсін білмейсің ке. Сен, Бақчан дұрыс деді, молодец, мен қосылмай. Қой дедің ғой. Маны? Ой, мұның не болды? Қой дедің. Мен мәйлі ғой. 360 күн білі жеген Алымжан мұна даватқан ке қойғана. Алымжан, саңа не болды? Маған нем жоқ. Маған ештім жоқ. Нем болды? Мұның ішіге дәт толыпты, сенің ішің әт толды ма? Мен ішім кім дәт болды? Ой, немешке? О, мен тойғыз әтті өзі болды. Кім о? Ойса қаты, Артур. Күнді, қайдыса, репетис кәмем салда болмамса, мен, ашылдақ деген білеміз башы қайды? Ашыбұлақ әнді бір алмытының өп жерсі да? Сен білмейміз Ашыбұлақ қайда? Білмеймі? Білмейді ке? Сен біраз білмейміз Ашыбұлақ қайда? Білмеймі да отман ғой? Мен білмеймін, қайда Алымжан? Ашылдақ деген о ғой? Шымкенттің нереқи о? Қойған әні бір Шымкентті мәжек жады. Мен күнді самолет билет еп ұяқ құшып, қайтын билет еп самолетті ұяқ құшып, әсақ кеу отырмын ғой? Шымкентінен самолет біле кеп жүрем. Өкіні ішкі репетиция кечіп қалды ғой. Аэропортқа самолет ұшып кетті ғой. Жоқ паласаға беріп галас ойт қыпты самолетлаға. Самолетлар, постой деп. Бір кукурузник біле келді ғой самолет біле. Тоқтымайды, ешкім тоқтымайды. О мені ғой. О мені деген. Мен бұрын қанақтым, сен білемісің? Қанақтың? Мен бұрын манақтым. Аз манақ қалдым. Алымжан мейлі ғой. Мен бұрын Алымжандақ дейдім, кейін мандау кеттім. Қандақта бастан мен түшенмедім. Ақа, құнемін түшенмейсі. Мен бұн бір Бақчан ұшыз дейдім бұрын. Аз мандақ қалдым. Қандақ түшенмейсі, мен бұрын Алымжандақ дейдім. Кейін мандау қалдым. Аз қалдым. Алымжан, мандақ бұққан яқшы емес? О мейлі ғой, мейлі. Мұрат Айсаровны сән көдің мұ? Қайсы Мұрат Айсаров? Біздің Мұрат Айсаров ма? Мұрат Айсаров жоқ, бұрын инстаграмладың түшметті ғой. Дода тәмірлен түстеліп мақал тәмсіл дегені. Қайтамел жәбір қайтым аз көсің. Бұқапты. Асақ қалды. Немді әйті? Бұқапты. Асақ қалды. Үзем ұштап бұны отмайым чөт құдайым сақсын. Мана. Мана қой? Қой мандан әтін толмаған, дәтін толмаған. Бұрын қанақ дейді бұл? Бұрын қанақ дейді бұл? Бұрын сән көміген мұны? Бұрын аштақ дейді. Бұл кемгі жаң аштындақ. Асақ қалды бұл. Дауаты дейм ұлы, әне, көдің ма? Қанақ қаты бұл. Өз ғой артырақым, жығла, қанықны жығла деді. Балде, Мұрат. Көдің ма не мұқаты? Көдің ма? Болды, Мұрат, болды. Саған күйіп жүргенлер күйелмескен анандайк болды. Ястырыңны сүртелмескен анандайк болды, Мұрат. Қысы бұл жығылма, тешті. Көдің ма қанақ қаты? Тоуа. Балла. Мәйлі ғой. Артур акамның әгештір келген басын көдің ама? Немді айдың мұны әгештір келген басы? Әгештір келген басы деді. Нәнің әгештір келген басы? Бая, репетиция вақтыда столовый кіріп шықталсам сия олай дейсем? Сен? Мен кіріп шықталсам сия дейсем? Артур акам абияқ балының құшағы отау зеліп, пирожкін чайнап беріп атыды. Немді айдың мұла? Что-то не то беді. Қандай қылмыз? Балла, балла! Мұнысы Артур акам қол кетті. Не қуаты дейм мұла? Балла, мұдақлайлы. О балға қарсам, онан киеваған костюмсе тройка, біздінікі двойка. Немді айдың мұла? Что-то не то. Размерін тапамай қалған да? Размерін тапамай қалған.
Білмеймін, размерін тақмасқар. Чоты қыметтірек оның костюмісі байқаған. Қарағанда. Балла, мында қылайлы. Төтіміздің арсыды менен 5 қарақшылайды яқшы. Ой, сенің не только 5 қосығын яқшылайды. Просто маяқ нагрузку кетмесе маяқ шығып кеткен ғой. Мында қылайлы. Қаныла. Қана қылса. Мақал, мен айтым Бақчан бұған кейін, Алымжан, Мұрат, Әзіз бұған кейін, Артур продакшн еп ташлап етіп, продакшн бама өйтәлі. Бама? Бама. Көз алдыңа келтіріңлер, ешкім кәмейді. Бама. Сәхіне ішіл отыды. Артур қамшыды, менен аққан көз жем дәрия болды, ешкім жоқ. Ешкім бамайды дейсің. Ана онда. Шы уақытыда, яш таланттық балаларының нақшын ешкім бесплатны еспемейді. Тоқта. Шы уақытта бама деп продакшнның етін өтке бәтсің. Концертті ешкім кәмісі. Кім үшін өнер көзсе? Ешкім үшін епіл кетеді болды жоқ. Көз алдан келдігіне ешкім кәміде, пұл түшмеде, яш таланттық балалар. Дөйді. Оның кәйінді сәнәт. Болатыды мұлла? Оның кен... Ой, мейлі. Тоға, бұл мәселен мағу. Өзі кәсін, өзі кеті оңа. Маң қымеш кеті басызды. Шаға. Кәмімді қыны. Кәсін бәжек аз өзі Итали. Итали дәппен итыңла. Итайлы? Тамаш бұла. Чавақла білән. Нәнің чавақай қой, ешқанақ чавақ чамағыма. Ешқасын азыр чықыды, башы ешқасын чамақ чамала. Чамақ чамыға адамға мұш концерт мәш кітап билет берме. Давай. Мұш концертін дейді. Чамала. Қанақ чавақ чамайды ма чөнді? Теп жотасын бол, чамысын. Нем қылдан? Чамыз. Артур продакшн продюсерлік мәркізінеке башлығы Артур Илахунов! Мені шықлатқа өдем қолы. Қайсы? Өзан бас, Раслы, бір бала әгеш тұр жүрді ғой деймін. Ассаламу алейкум. Ой, Фукам, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Артур аға. Құш кәпсіз, концертларым барайық болсын. Маштақ әжайып болатылғыды дейме дейді бірісі. Мен Артур аға түшендім, бала бір қысмал бір қылқан қодыды. Мен мәйгі шықсам, мәмі шық келіп, сен ямалап, Алымжан, бап дейінім, ке, бері, ке. Ана ғой, Артур ағам азыр әмбей, итіме Шымкенттің маяқты самолет білеген, ите мана. Ит, өз кет, көз кет. Бас костюм киіп шығасыз, тоқта, бат тұшыдым. Тоқта? Ой, әмбейлі герой кеткен дейдің мен. Ите бұл. Ой, өзгеді ғой. Молодец. Ой. Ой, әмбетін. Молодец. Мені тойғыз өтілі, репетиция шақырып, паланчы пұстанчы давататын ғай? Не? Ой, Артур ағам. Кім нем дедім? Фукам, сен аяқ тұрып тұғын? Брачка не тұрдың вообще, кім? Нем дедім бә? Нем дедім? Нем дедің? Шымкентті мәжеге самолетпен келмедім. Аша дедім ба? Алды сен қарамын. Мына дедім. Ашылақ жо? Шымкентте кәді осы ма дедім? Мен билет еп самолетпен беріп, ұшып келме дедім. Чапсан еқін көрін кетеді деді. Мен еқін көрген. Беп, жақылма дедім. Артур аға, маңғы шелмәдісіз ғой деймін? Маңғы шелсақ ма дедім? Артур аға, мен емес, мұла сөз жөнде болды. Бұл мейлі. Маяқке, Мұрат Айсаров. Маяқке, Артур продакшн кірмей тұрып, мақал тәмсіләні етіп, паланчы пұстанчы инстаграмларда отырады. Артур продакшн кіріп, жығылан қоқыптың. Өйті? Мен ашта дедім ма? Өшті демегенде. Мен ашта дедім. Мен демегенде яғач ке. Вообще сен оқу. Мен ондақ демедім. Мен дедім Артур ағам Илахунов мені көтәді. Сәкінеге шықтым шейірлінің ет, қанықын шығыла, чабақын чалды деді. Жығыл дейді, чал дейді. Мен ондақ демедім. Мен дедім. Деді бұл. Мал күйіп жүгелі. Күйелмескен Артур дәк дедім мен. Ашта деді бұл. Дедім ғой. Сен Артур аға, мен емес, растауады мен мұла біретін сөз шықыр алды мұла. Мұла келішіп алды. Дәуірді. О, мәл тоқтапты Артур аға. Артур аға тоқтапты. Бешінді басылған, ау. Андайды, аны. Сен демәтме, ау, Бәқчан, Сауыржан. Бәқчан. Яқшы рахмет Артур аға, өзің қанақ болырым.
Мен қот деп. Чачаққа бұғыра, тәпігіні, артыраққа тәпігіні. Бақчан? Келді ғой мана. Кім? О, сөртік сөзді алып өзік сөзді. Мен жоқта қоғына. Ой, жоқта қойдыға десе кішкінен болсын ке. Әне? Ассаламалейкум, артыраққа. Майықын сөйді сәп, шүргей өп кетті. Артыраққа. Ой, мұны өзге еді ғой мұны. Менің аққан көз ішім дәрия болды. Артыраққа менімді тұса маңдуқ кірді. Бана? Артырака, мұшу, әмісін башылға мұшу. Әмісін башылға мұшу. Дедім ғой мен. Әса деді ғой? Деді. Дедім ғой. Дедім мен. Әса деді ғой? Сен машин бірақ. Өмәлі ғой, Артырака, өмәлі ғой. Өмәлі ғой. Ол Рахманы ма ғой? Әгештір келген балыңыз деді ғой. Тоғы әзіз. Мен ойылмап мәке сені андақтап. Вай, сенің үзің німе? Қошынан мәмтақұнның үзініме оқшашкен ғой. Оқшашкен. Қошынан мәмтақұн үзі қанақ ке? Қошынан мәмтақұн үзі білмемсі? Білмей бе? Мен білмейм, қалынша қанақ дейді? Дүгілек. Дүгілек. Дүгілек болсын үзәңгі оқшыған бұл? Қошынан мәмтақұн. Қошын ғой. Еви татылғылай ма балына? Чичи жоқ болсын, нечеу ке бірақ. Артырака, о мәйлі ғой, әң асасы. Артыр продакшыны үйетке етіп, бама да бездейтіміз деймін. Ой, Мұшы Бақчан деген. Артырака, сен қата түсін ме? Мен атимедім. Сәннәтті көтір отқан адам мәжі даймен ма? Әста дәмсіз? Әста дәмді бұл? Мен мана қалай дедім. Қара Артырака, сытыңша. Артур, Бақчан, Алымчан, Мұрат, әзіз бұған екен. Артур продакшыны үйеткеп, ama bu sefer çat memleketler çıkıyor, çat memleketler görsün, Amerikanslar görsün de, şunun için Arthur Production emez, Production Obama kılay dedim. Obama? Göz aldığına geldiğimler Amerikanslar görüyor dedi. Oh yes, Uygur, sonra fark ederseni görüyor, Sakyo, Nokia. Samsung LG pult. Kanak! Toxta, Obama deb yutke betsin. O Rahman ne gapirsa? Rahman. Абарама bu qalamda. Бақчака бір нәрсе Бақчака. Ойла. Ты что, обновление кит портасына. Так. Қалды? Дақлай, так. Отағына Рахман. Ота. Тұғына. Отырпақ мәнді? Тұрпақ. Отағына дұрыс ма екен? Ота. Я, тұғына дұрыс ке. Ота! Так. Отама дақлай. Көз алдына келтіріңла. Production Obama и точка! Просто Рахман орындысы пәш қоқша қалды ке. Тоға, бұланың тапмайды оны жоқ ке, Артырака. Анда қылали, мұның концертін течаман түгіте дәлі. Түгеткендіген бір шығын ясап, бұланы мәсіз шешеді. Жығын. Башан дейді, шығын, немішке шығын? Шығынды шешімізден қай шешеді? Артыракамның дейді, концертіне течаман. Өткіз оғанды кейін дәрісхан ей банкет қылайлы, төттірлік салат ішке горячий, салатлы, окорочка, ұндақ біріншікен десертлі морожены ба деді ғой? Ой, сан қосақ босы болды ғой. Мәйлі, деген ала болсын. Бірақ қазір мұн концертін чырайлық давамлаштырып, Артыракам чырайлық нақсыны әтсін. Оны деген бағай, Артыракамның сөртіні авайлап тұрып, орнын қойтыңла. Авайлап. Кірік қоймалы. Allah'ım Артырака, мұланың қымайды бұны yok. Бешін авайлаңла. Қымайды бұны yok da bu баланың жүр. Не қосы? Біздің баланың тапмайды бұны yok da. Hürmetli aziz qarindoshlar. Sahnada Artur Production Producer Merkezining boshlig'i Yangran Akşam proyektining avtori Artur Ilaxunov. Assalomu alaykum. Qadrli tomoshabinlar, aziz qarindoshlar, kelgan qadaminglar qutlug' bo'lsin. Albatta men bu konsertni yolg'iz o'tkazishim mumkin emas. Mana shunday meni qo'llab, ig'irchilikqa chidab, men bilan bir safda turib, ajoyib mana shunday konsertlarni sizlarning oldinglarda ko'rsatayotgan, mana shunday ajoyib talantli
жігіттеріңларға алқышлар olsun. Kalbimge yıkındır bunçılar Bu mahalle bu koçlar Kalbimge yıkındır bunçılar Tuprağıda izlerim kalgan Tonuştur her bir giyağınçılar Tuprağıda izlerim kalgan Tonuştur her bir giyağınçılar Sende akkan tanla başkıça Sende asman tamam başkıça Sende akkan tanla başkıça Sende asman tamam başkıça Saylarında süzük akkan suların Su astıda taşların hem başkıça Saylarında süzük akkan suların Su astıda taşların hem başkıça Başkıça Kışta yakan karla başkıça Sende bahar yazla başkıça Kışta yakan karla başkıça Görünüşke addi bolsun İnsanlar mehriban başkıça Görünüşke addi bulsun İnsanlar mehriban başkıça Sende akkan tanla başkıça Sende asman tamam başkıça Sende akkan tanla başkıça Sende asman tamam başkıça Saylarında süzük akkan suların Su astıda taşların hem başkıça Saylarında süzük akkan suların Su astıda taşların hem başkıça Ey ana jutum üzen başkıça Artur İlaxunov. Rahmet. Rahmet. Aziz, qana olaysa baya qisqa miniatюрni chamdirib qo'ygan tas qoldik. Albatta. Chamdirib qo'ysaqmi, chamdirib qo'ymasaqmi, bugünkidek ishlarni qilayotgan yosh talantli san'atkorlarning beshini bir qilib mashundaq sahnaga chiqayotgan Artur İlaxunovning qilgan ishini biz aytmaganda kim edi? Rastlaysa. Shuning uchun yana to'xtatmay bir alqishlarni urib qo'yishinglarni so'raymiz. Artur İlaxunov uchun. Rahmat. Navbat sahnamizga el suygan, elni suygan naqshchi o'g'lonlar yerkatdan bugun qadam tashib qilayotgan Abdurashid Usurov.
Ezeldin halkım berpa kılgan Cihanda yoktur güzel makan Velvaydek ulukla ötken Aziz yurtum yerktim gıken Bostan gül baraksan Candın aziz yerktin diken Bağı bostan gül baraksan Candın aziz yerktin diken Mivleri mey bağlıgan Şirin güzel bağlar Mivleri mey bağlıgan Şirin güzel bağlarken Şirin güzel bağlarken Bilal nazım xinil hemra Yaşab ötken diyar diken Ahmet Şamir şen güller Sayrap ötken makam diken Ahmet Şamir şen güller Sayrap ötken makam diken Hazır çak kanı bolgan Bağ üseknin koyni diken Bilal nazım xinil hemra Yaşab ötken diyar diken Ahmet Şamir şen güller Sayrap ötken makam diken Bilal nazım xinil hemra Yaşab ötken diyar diken Ahmet Şamir şen güller Sayrap ötken makam diken Ecdat miras makam diken Abdurashid Usurov Usulda, irada, Xalq ansambli. Rahmat. Baxtjan, Muhsin, muhabbet işlemse? Muhabbatga? Ha. Muhabbat hamsa ishonmayman muhabbatga. Qanday ishlansa muhabbatga? Bir oy bo'ldi, 2 kun beribdikna 5000 tanga Baxtjan, bir oyda so'zmayman, 2 kun bo'ldi, men sana beraytma deb. Yo'q. Qanday ishlansa muhabbatga? Ha. Men u muhabbet to'g'riliq deyotgan yerim yo'q senga. Sen döngmeldeki muhabbetin de otamsa, o maçtaki anıldım ben.
Hoşçulardan skоворodkılına çık git, meniki de aldı ki, bemeydi ki. Ey, men sana o muhabbet doğruluk davatkan yerim yok değil mi? Koysu muhabbetinde otmam, tolmayım eken bunu. Hey, onundan bakın bunu acayip çıraylık nakşı diki tügmez bitmez. Muhabbet doğruluktan şapak. Vay, bu muhabbet o zümeydan yeri yokken bu. Sahnede Muhit Toktakhunov. Merhamet! Körsem qaytqan quşlar karvanı Eske düşer yaşlık devranı Üsen cinim, üsen armenim Kellesizim seni sığındım Üsen cinim, üsen armenim Kellesizim seni sığındım Canğı yakmaz salkın şamallar Közü dartmaz güzel cananlar Canğı yakmaz salkın şamallar Közü dartmaz güzel cananlar Neyli aşkın igiz zavallar Ben beraber seni sığındım Neyli aşkın igiz zavallar Ben beraber seni sığındım Sığındım Ben beraber seni sığındım Ben beraber seni sığındım Aylar günleri Yukattım ben tapmay izledim Bırak senden ümit üzmedim Kellesizim seni sığındım Bırak senden ümit üzmedim Kellesizim seni sığındım Canğı yakmaz salkın şamallar Közü dartmaz güzel cananlar Canğı yakmaz salkın şamallar Közü dartmaz güzel cananlar Neyli aşkın igiz zavallar Ben beraber seni sığındım Neyli aşkın igiz zavallar Ben beraber seni sığındım
sığındım Ben berber seni sığındım Senin ayalın seni nemdep әкелді? Менің аялым мені ма? Енді мен sana deyip vereyim. Köz aldığın kelto. Ben toydun ki vat men үйге. Yan çıktı akça. Үй кірсең үйіні құлып самыған ғой. Кеш кірсең, ішкін ассан, о, дадысы кәпсіз ғой, қарсаң красная дорожка, нім тамақ ейсіз, біріншісі, ішкіншісі, ой-ей, өгойсам, жұғыр қойған мантам да кетеді ғой мен. Ой-ей, уақыты пұлны берісі, ян әкіләтсі тұқ қойған наскерге лев ақшылан берейтсен ғой. Қайсаншы. Sen şu vaxtda ayalın nemdep әкелсе? Açsan қызық бады, де? Ayalымны мен, яқшы тамақ еткен көлдері. Коко нина нина, поко нина моне, коко ника нина, поко нина десем ayalım әкілеп, бұз қосал. Ey, bir adam düşündüğün bir sözle bile әкелсен, коко нина нина деген не var yok? Коко нина деген ма? Нина нина дегенім, ayalım нейті Надира ғой? Şundaq mı? Коко нина деген өзім түсәлмеймін, ау қошал ayalım, өз өзіне қойсаншы. Sen unudun, bunun nöbetdeki acayip çıraylık nakşçı oğlumuz qandaq süyümlüğünü әкелткісі келді anlap bakına. Kini? Sahnede Rasul Zayıda! Aşık olup kaldım ben sizni yarım körgende Köngliminin şartlanar men siz bilen jürgende Kol ilişip siz bilen sayla kılgın kelidu Sizni men tatlıq sakam Erkilet kim kilidu Erkilet kim kilidu Sizni men sakam Bana ilham biridu Külkünüz sakam Tolun ayda güzel Yüzünüz sakam Tatlıq şirin hesel Sözünüz sakam Tolun ayda güzel Yüzünüz sakam Tatlıq şirin hesel Sözünüz sakam Yalqınlap muhabbet otdi köyər Aşıq olğan jürügüm Bir sizni yarım söyər Tatlıq saqqam sizgimən Bu naxşamni ettimən Sizni yarım hər qaçan Erkilittir ötümən Erkilet kim kilidu Sizni mən saqqam Bana ilham biridu Külkünüz saqqam Tolun ayda güzel Yüzünüz sakam Tatlıq şirin hesel Sözünüz sakam Tolun ayda güzel Yüzünüz sakam Tatlıq şirin hesel Sözünüz sakam Erkilet kim
Ашыдан! Мен көрмедім. Қайсы әрмедің елсе, әрмеден сұсқа әрмедің. Ұлы! Әз! Ой, давай деген ұға. Давай. Бұл білмей жүрді бұл жүрді, кімлер көршісін білмей жүрді. Көрді әзір. Көрді әзір. Ойнамын әзір. Кеп, қанша жыл болды. Ассалаумалейкум, ака. Алейкум салам. Қана қалыңыз. Яқшы ма? Мен итахон, мен етім официант, ака, нем заказ қылсын. Ей, сенің итің итахон му, официант му, немді отсан дейсің? Енді апамла, дадамла, әмісі, ұрықты қалла, итахон дейді. Ашқанығы кегелі, официант бекегіне деп чақырды ғой, ака. Итахон да? Итек. Итек ота. Өзімізді ұйғырай ол, итек. Ота. Ота меге. Заказыңыз бірден қылмыз? Менің рақа деген ағын әмкәсін. Ешкіміз әрметін сөз. Мейтім әрметін. Ешкіміз әрметін бір сөз қал. Сен өзің әрмек бағам мұ? Яқ. Яқ. Бұл құдай түрет әрмек бағымдың ма? Яқ, бамыға. Мен ешкімдің? Дадам армияда таяқын жықияптыке әвәтмеді ғой балам сәм яки тәмсекендім. Әрмек бағымдың? Яқ, ака. Ona qo'sa hayotni ko'mabsan. Mana biz armiya so'z qilib, metim armidim. Armiya so'z qildi. Oldimizga kelgan urq, kendimizga kelgan tip. Taburekda shu urq sunur taburetdan. Poldan paqir, maqara. Mayda o'taqalarni o'qi. Armiya berib, metim armidim. Armiya berib, men pol shumudim deganni. Men oldimga kelgan. Mayda o'taqalarni. Armiya berib, metim armidim. Әрмеге беріп, мен пол жұмыдым деген любойсын мен алдыма келген, от мен де берме. Мен әрміндакі мәге кегелі армия бағалаймыз пол жұған ма неме? Әміз жұған. Mesela otağalan әміз әрмеге бадық, әміз пол жұды. Жұмыдым деген мен алдыма келген, мен де берме. Сіз ке әрміндакі жұған ма? Пол жұған ма сіз? Яқ. Нем қыған? Мен бағу, қара, тряпкіні сықып. Қадімкілік тряпкіні сықып. Тряпкіні сықып. Тряпкіні сықып, солдатпан тіс болып саған дейсіз ғой? Яқ. Тряпкіні сықып. Тряпкіні сықып. Шуабырдың асты қойып береттім мен. Дадам армияға әвәтмегені вообще-то яқшы опты ке. Шанды ма? Шанды ма? Давай, азыр ағинам кәсін рақа деген. Оны кез заказ қылмыз. Болам да, мен сен шақырма. Мақыл ака. Давай. Давай. Итек деп шақырма. Бір чыққа деймін жан кез. Азыр рақа деген. Қаншы жыл болды өшкіміз? Әрмеден кен. Қаншы жыл көрішмедік? 3. Етті. Ей! Рақа! Сузак! Ойырды қа? Рақа! Сузак! Опа! Ей, Оп, рақа! Ой, молодец! Ей, мобисің? Ой, қаншы жыл? Яқшы ба? Тоныш қояйли? Тоныш қоядыш. Апаң? Яқ. Аялым болды. Ісмі. Патем. Паташ. Әрмедім ейтім. Әрмедім. Отырула. Очень приятно. Аңыма. Ота. Ядыш. Қана қойсың? Ота, қана. Кафеке қалған екен әнде. Кафеке алып қанды? Үрді заказ қып, еп ішіп отырмаймыз мұ? Дұрыс қой, кафеге келген заказ қып, егініміз яқшы ғой. Болды әзір. Азмен шақырым. Итек, бір шықай. Келдім ака. Келдім ана. Келдім. Ана, үйді ма? Рақа дедің ғой саған? Рақа, ана мен ағинам.
Давай заказ ал, мен алатын заказ ал. Ассалаумағалейкум, чоң апа. Какой я тебе чумапа? Сестра демемсе. Демемсіз? Сарам? Демемсе? Тихо, я пьясқымын, тихо. 40 нәнді аштым, да? Заказ беру. Мен азыр армидин диетады ғой, диета. Ой, қызланың әміз шу, да беру, ба. 6 күн вообще тамақ емеймін. Ана? Ет ярым қычам. Этот... Заметкам ече алай азыр. Фука, диетический тамақлан езіңі. Майды қормыған, суды қайнатқан, оды пішәген тамақладың, қазан кабап, бір дәпәнжи, гүріләңмен, сүйріләңмен, 4 тал тандырны самса. Тоқтан, ұлгірам оғытын өді. Сүйріләңмен. Гүріләңмен ез болдың ма? 4 тал самсаны яздың ма? 4 тал самса. Так, әнді салатлан яз. Салатлады. Подожди, аялым роз демей, ешім заказ. Салатладың оливье. Оливье. Мясной. Мясной. Да. Французский. Французский. Итальянский. Итальянский. Уйгурский. Хамсей. Хамсей плюс майонез 3 желания. Да, ой, простите, конечно. Да. Болды ма да? Да, 4 тал тоғаш и бір әткен чай. 4 тал тоғаш, бір әткен чай? Да. Болды ма? Пока все, да. Мақұл, 20 тая болды еді. Хорошо. Эй, титек. Ой, етек. Ой. Кешірім етмеймін. Акам қойды ғыман, етек деп еді. Ну, прости, питек. Мулан заказамамся? Біз жүр, раха. Ну, ты тоже прям, ну ты ятсыз. Мұн заказ әм олық емес мәні ме? Ой, диетет кәденге. Мақұл. Ака, сіз неме заказ қылсыз? Бұныңға бір гречевый каша и бір стакан су. Бір гречевый каша, бір стакан су. Қаға менің ешқасы еді. Бірақ менің ештім ашмайды. Ай, тоғымыз күлкем. Тоға. Мақұл. Әрмін ака, сіз чо? Мен өзім заказ қылсам болам да? Ой, армиден, конечно, извини, да. Бірдім қалдым ем ама? Шу қарап отма ака. Тапымыз. Енді емені? Я, мана қақыда. Артқа. Ярым қордақ. Бір әткен чай деген болды. Бір әткен чай. Армиден, зачем ярым бұда полный кливерің? Ой, оны қойма. Хжалет думам, полный кливерің. Я, потом. Хжалет думам. Әгер ешқасы мә явитмә. Я грохну. Да. Я не люблю страфчилов делать. Поэтому біздің решітім yok. Дұрыс қода батмен мәне. Болды ма ака? Болды, полный дейді ғой. Жаз. Болды ма? Болды. 20 тая болды. В ком это долго? 16 минут қана хотя бы? Мақұл. Да. Сөзді атышы, қайда әрмеді екен, немеш қатсазыр, немеш шылап атымсы бір әді? Шіләу атыды раха. Охранды шіләу атыды. Bir gün işini ahraniyet kıldı, 2 gün üyünü ahraniyet kıldı. Az raha bir egi şikirgini vatıdı. Onu biz kapılma, armidin delemeyimiz. Oldu? Az her bir devesen köz deydi, tıl deydi, iş alıp basmaydı. Dürüst değil mi? Поэтому не обижайся, армидин. Я kapılma раз. Ya, köz deydi o. Deydi o degендек болды деймін. Раха барахолга шикіргін ватыды. Все равно сказала, ну дура. Барахолга? Әке. Ана барахолка деген. Азыр мұны қышты соғды яқшы. Мұзына кәсін тарсы қыпыр базақ от қойды. Өз ағысында отыры өрсерседі бәлі. Барахолка деген бана. Ой, бала дейсін. Яқшы барахолка. Елқай, демилизация қайтып қой әрмедің. Онан дүкен әкеттің автобус түшіп өйір ағара-аға деген сол жоқ. Әйметті сақы бірек беріп отады ола, е? Бәтеді, әкеттің ита бұл. Түздіғіне мен жоқым бұрқым еткен ерді. Раха өзін торлық сүздеп отады ғой, кәген татып. Сіз өзіңіз кім өзін торлық тәпемемсіз. Сен Раханың ағызы мағыр кеткенді тәлей беріп бұны. Әрмедің ғой мен? Ну, я поняла, что ты армедин. Я поняла оғаны мен аққой. Біз Раха шықымыз әрмед біз ұшқам етім әрмедін. Ой, біз ұшқа вақытта патема қарамасы жазым. Ана бір мет бермін. Біз ұшқа вақытта, о, деген андышы. Ой, біз алдымыз келген ұрып. Кәндіміз келген теп. Табыр етеміз ұрып. Мақарам патем. Сіз қызық ерін аңымадыз. Дембелі оңы, дұқлақ оңы, дет оңы,
Прадедомы, әмізі полдан жұғызып пақыртқы жетеді қазамын ішінде. Нім қотылайсыздар? Полдан жұғызып пақыртқы жетеді. Біздің үйінің полырынымышқы пақыра кетеді десем, рақа әрмейді үгін кептікен да. Іштен еріп кеп ішін асаң, пол деген пақыра кеткен. Ой, глазама еді кетпе мен. Пақыра кетеді ғой. Расхода батмай. Ой, қанау көтіп, рақа. Рақа деген не кетіп. Сән, аялыңнан бәқтілік ма? Айылаңда ешкіна бәқтілік ма? Конечно, бәқтілік. Әр кіш үшін әң мұхиме оның аялы. Әм компаниясы. Компаниясы? Рақаның компаниясы ом декhe? Бағо. Кім ойты? Мен өзем Яңғыз адына. Ой, Рақа. Оны Құдай бермедейсіз жо? Форточкіден берді деді. Саған берді вақты даузыңы жыл қаған бады? Бана берді да. Ой, не... Чашақ қойма мәнші? Ой, чашақ қызық. Сәнім күліп атса, піші ғиға шықпасын. Құласа саунаға. Бір күл шешік өзін жүрдем кетті қоны еріп. Сошы өзіңіз үйленген ма? Мен ма? Яқ. Ерін шығып қылмайды. Үйленмеме қодайым бұны оны екен. Яқ. Рақа, жүрасың мені қылайлы. Ешкіміз тамақтай оғытшы. Ала шығып тамақ шекіп бірдәміне қылмыз. Беді отағаны бәрі ме? Сидет! Сен нең мадың? Сен нең мадың дейм, е? Çok gidelim mi çatkanı yanında? Сидет! Rahat tamak çekmeydi o. Ben çekmeyeyim mi? Rahat tamakı taşlap etti. Ben taşlap ettim o. Zaten ben çekme. Çıkın olma. Bana patayım. Patayım. Ben tamakı taşlamayayım. Ben uç tamakı taşlap etkişen. Rahan unitaş taşlap etme. Taşlan. Tiyden ne getirip olsa içip ettim. Oh. Ой, bu da hoş taşlayıp da tamam kını. Raqa. Ey, ben var mıydı? Bek yakın oldu. Beke. Yok korkma. Ya ayalın şıkınçı. Zakısını ötken vaxtıda. Senin üçün ayalın hey depedi mi? Ya özür dedim mi? Конечно, özür diye. Yalın üçün birisi depedi demse. Ben bunu Raqa'nın qıynapsı olmaz. Zor bir xabar Dulayeva. Әрмеді ме етім? Май қарабет? Сіз ау, етекін апсы ма оқшайсыз ғой, Етек. Кемеу етеген. Ой, сізіміз жоқ, кемеу ешігің дегендек. Етек он официант бала. Тонмыдым, білмедім, екөммедім. Мақыл. Сіз Рақаның қинапсы едің? Аха. Аңылшымша, білішімше, әміна біл үй тұрса, бір үйді. Raqa biz bilen turdu. Raq. Hemimiz ömlükte, birlikte, inaklıkta yaşayımız. Çünkü bu hayatta er üçün en muhimi onun ailesi ve lübimi qıynapsı, o men. Sizden, oldu. Yaxşı. Adaş, akşam demiş ki meşrep kemdin? Vay akşam otadıq da, mana. Vay tuta demir sata degen çip ketdi qaraballa. Oo, çaçaq degen bu ketdi, tamaq degen ek öttük demiş kemdin akşam? Vay ben sen kedin. O berbirim kelemetti. Vay o benmiş kelemetti. Özcan ağamçı zıncırlan eğilip üynaqsı öt getip, isilmediği yerini aran kutulurdu aldı bunu. Nemi yetmeydikken bunun bu hayatta. Yine de çıraylıqından kelişken ayalı ba. Onundan çıraylıqara qıynapsı ba. Okey. O men. Ey, Raqa. Ben müşkün aqılığın daş. Bunun gün aqımacı mı? Ügün qasa onun. İşte maydan. Ügün qasa. İşitmemesin. Akşam kelemgen misin? Biz eşit balabda keliştik. Bunu subot tutcu. Savunu var elde. Baramsa. Qaysı günü? Vay subot günü. Subota. Yaxme baramayım. Ya bunu kim badı ötme? Raqam badın ötme. Raqam baramaydı. Vay Raqam demiş ki baramaydı. Subot günü menin dostlarımla çay ba. Raqa uyadı hizmette. Vay sizin çayınızdı benim hizmettendi.
Мәс бұқаған достарымны өймей тошиды раха. Ой, бұның қызметі чонке? Үйеді. Ей, суббота барамыз, пәтінсі бар әлі, жүмә бар әлі? Жүмәм барамайды. Ой, жүмәм немешкі барамайды? Мен мұны орықлайдығанға фитнес қып беріп атма, бір күн қойпасам болмайды. Раха мені үйге кетіш керек. Ой, мұның önünü anlayman ben, bir almayman ben. Ey, Raha, makara adaşı. Ey, kepekten düşeme. Ey, makara. Ende gapni ochiqi qaradish. Men bugun buni seni ko'raydim. Sen undan ko'rshaydib, buni ovozingni, o'ningni anglay deb kelgan. Bu sen undan mo'ndishay, sirtishay deb. Endi bo'lmaydigan o'xshaydi adash. Endi makara, mana qarayli. Hozir makara, masan birdan keldim. Ey, Raha, qara. Masan birdan keldim. Sujak. Shu isondimi, isonda emasmi? Qara. Qara, Raha. Hop! Ha? İzindi mi? Ha, to'xtatdi. To'xta. Mana. İzindimi bu şu? Ha? Hay, izindimi? Muhbulub. Svirda. Muhbulub, svirda. Hoppala. Hey. Karanlık değil mi bu? Raha, atışma. Bakar kene. Bakar, azim aslan bana atışma. Basan ya zon kılmacı mı? Atışma. Bakar, o da sen, o da apan kışı da o da. Basan ya zon kılmacı mı atışım? Eşkimiz tek talay oturmuş. Taң atықшы oturmuş ikimiz gap qılıp teqi. Kim o Raha? Maqal apam da yaxşı. Ya otaqın. Biz onda. Raha! Geldiniz mi Doğuça? Geldiniz mi? Geldim. Bunu niye odalmadan tutulaydı? Kafanı içip bak kızken o. Ay. Ağayız git kaldı mı apa? Ay ketdi o. Onun ki var ne bir şey? Tanki sladak. Mesela kaç kere ne ben sana üstüme bıraksan kim eder? Ağayızım deydi apa? O işkisinin sözlemigen sözü yetmegen kep kamdı o. Bayqab atamız apa? Ahır valladır Raha yamandır olsun dedi o gitti. Страшно. Ağayızım deydi o? Ağayız nimdet de meşrepke nemiş kelemedin deydi o. Rahanım deydi o? Raha kıynapamga rahmet, esildığan yerimden kutuldurып al deydi ketdi. Uy молодец. Ağayızım deydi o? Ağayız onda o subot günü sağlığı baraylı deydi o. Rahanım deydi o? Raha sразу deyme baramayma. Ben kıynapamdan çayını ip geçiş gerek dep. Uy молодец, Raha молодец. Ağayızım deydi o? Ağayın size de subotu baramgan bolsan, pятница baramaydigan bolsan, воскресенье күні. Bunun bir kısım kullan kıvatıdı bunu. Yakın aldı men qazır qıp. Bunun kafası ama üye emas bunu. Ama bunun yani aşkar ketken oxşaydı bununla. Үйге барып башла айтайын lan bunu. Doçamasan qancha ketin dedi bunu bağlaq qalған yerін вообще qo'yып emеш керек dep. Батарея балық ет тұрып есін чапа. Жөр. Сен çıkıydılar ha. Ben этот объектқа официантла таматая bu kız ısrapçılı bu kamsın. Ekiteyim ben. Ekiteyim. Ekiteyim.
beri yanlik Taşlıydı ketti türlü balaga Taşlıydı ketti türlü balaga Bırakayım eyledi bimar Hayda baraymen endi davağa Hayda baraymen endi davağa Derdinde şıglap kıldım tuğanlar Yetti bu nalem arzu samağa Yetti bu nalem arzu samağa Yari canım Mail emezmen Cevru cepağa Mail emezmen Cevru cepağa Dil xəstə meşrep Kılmaz mı feryat Celladi gözler Alsa arağa Celladi gözler Alsa arağa Dil xəstə meşrep Kılmaz mı feryat Celladi gözler alsa arağa Celladi gözler alsa arağa Farhat Muratov. Usulda irade usulan ansambli. Aziz. Baya sahnenin kendi otağın baya minyatürünü kötü mü? Abi qayalın deyme, Xudayım sağ olsun. Страшно çuşku. Ya Allah, bunu korsan bir el köygen dehleme ayalını çu. Yelim ağinem sen benim kışımdı bu kapsa. Ya Allah, yelimi me açtaq yoğan emesdigine. Şimdigine. Xudayım sağ olsun. Bak pasini gittim, tarazda ölçegende özemni. 49 kilogram çıktım. Nemiş gedigine? Taraz özü 49 nol köstü dike. Senin tarazan ke vaqta. Meli, nöbet acayip bir topni teklip qilali. Qani? Sahnada Nur Topi! Merhamet! Çavakla! Aşık oldum üstümge Meptun kıldın bu canni Sehra kızı cevap ver Tunca katin kürüpla Aşık oldun üstünge Meptun kıldın bu canni Sehra kızı cevap ver Gece gündüz oylayman Nakşamdım o küyleyman Bir görüşke bulunzar Cemalını izleyman Gece gündüz oylayman Nakşamdım o küyleyman Bir görüşke bulunzar Cemalını izleyman Sen olsan kışımda Ardırma zımınye Bir sügünüm sen özün Sehra kızı cevap ver Sen olsan kışımda Ardırma zımınye Bir sügünüm sen özün Sehra kızı cevap ver Gece gündüz oylayman Nakşamdım o küyleyman Bir görüşke bulunzar Cemalını izleyman Gece gündüz oylayman Nakşamdım o küyleyman Bir görüşke bulunzar Cemalını izleyman
Nakşamdımı küyleymen Bir görüşke bulup zar Cemalını izleymen Gece gündüz oylayman Nakşamdımı küyleymen Bir görüşke bulup zar Cemalını izleymen Gece gündüz oylayman Nakşamdımı küyleymen Bir görüşke bulup zar Cemalını izleymen Gece gündüz oylayman Nakşamdımı küyleymen Bir görüşke bulup zar Cemalını izleymen Sahnada Nur tabi. Aziz, men seninden soraydiganda qıçalab болып тұрма? Бірақ sormasa men ағинам болған кейін қимың неймен ғой. Аялың білен яқшыды, өйткені бір қалай-мұқалай болып кетті, бір чоты пакетлерін жығып, маң деп пакет аз болып қалды, бір нәрсені дауаттаттың ғой. Әнді, айлы болғанды екен, варан жүріңсіз боламды. Рас, бірақ рас. Шу, күнділі соқышы, күнділі соқышы. Яқшы болманда қандай? Анда кетіме деп, Ой, әуген әшті қылды ғой, кетіме деп, азыр сумкалар тәйялы. Кетті даваны, кішекінен соқысақ сумканы алты тегім, жығып мұ үлгемеді, сумканы алты тек кетуді. Әмірім тәйя дейсің ғой? Тәйя. Әугені кетіме деп, меніңдің соқышы, апам үй кетіме болды деп, менің 5.000 теңге сұрайды. 5.000 теңге? Нем қылса 5.000 теңгесім, менің yolumға 5.000 теңге бермемсе дедім. Şunu bileme 5.000 tenge besem 5.000 tenge razı emez. 10.000 tenge be dedi. 10.000 tenge? 10.000 tenge nem kıldı ki? 10.000 tenge nem kılsa etsem kayıt kemeymen mi demem. To. Ben mi koymayman ko? 10.000 tenge orada 15.000 tenge verdim. Neymiş ki? Kayıt kesen uyuk produktif gedip. Oğul bak sen cama. Aşağı kılış gerek. Dırız. Zaten kitidi keldi. Pusto yemez deysen kayıt Pusto yapmadın. yemez. Ançımın çıkın apamın üyünü yiyip geldi bir bilen. Pışık paket polni. Sen açta ette evde жүрсен құдай емес, сен чо? Қане ондақса нөвәт сахнамызға әжейіп бір нәқ ұйғырның чолпанын тәкліп қылайлы. Кіне? Зұлпқар Заитов! Verdiler biri bir neçen Sevindirip tanktan gıçaya Gelmedim araya gelmedim Harap çıraylık yüzüge Şıpsız bağlandım müziğe Kandak işendim sözüge Gelmedim araya gelmedim Giyip alıp doğumur kasam Bolaydı ya ki durmasan Giyip alıp doğumur kasam Bolaydı ya ki durmasan Varmısam ne gelmedin bana yana gelmedin Bizem yeni varmısam ne gelmedin Bir baba gündeydi ya bu gece Verdiler biri bir neçem Sevindirip tanktan gıcaya Gelmedim bana yana gelmedim Harap çıraylık yüzüge Şıpsız bağlandım müziğe Kandak işendim sözüge Gelmedim bana yana gelmedin Var mı gelmeni dert bir çare Kıtırma kilerden bu sağa Gelmedi bana yana gelmedi Sarım basıyorum yok ne çare Var mı gelmeni dert bir çare Kıtırma kilerden bu sağa Gelmedi bana yana gelmedi Doydum bir baba testedin Yalgalıdın hem rastedin Doydum bir baba testedin Yalgalıdın hem rastedin Korktum o benim kastım değil Gelmedi bana yana gelmedi Korktum o benim kastım değil Gelmedi bir baba Gündeydi yar bu gece Verdiler biri bir neçen Sığındırıp tanktan gıcaya Gelmedi bana yana gelmedi Harap çıraylık yüzüge Şıpsız bağlandım müziğe Kandak işendim sözüge Gelmedi bana yana gelmedi
Neydi yar bu gece Verdiler beni bir neçem Sığındırıp tangaça Gelmedi bana yana gelmedi Karab çırayılık yüzüge Şüpsüz bağlandım özüge Kandak işendim sözüge Gelmedi bana yana gelmedi Zulfikar Zayidov hem Dolan Usul ansambli sahnimizga suyumlik naqshchi o'g'lonlaringla Diyar to'pini taklif qilamiz. Bir tush ko'rdim ayon bo'ldi tushimda Sumbul çaşlık nazuk beden bir peri Sorap kaldım kim bulursiz kimdir siz Su perisi dedi suğa süngedi Su perisi Su perisi Su perisi Su perisi Aldı onu öz koynuğa dolgullab Gayip oldu ketdi inip kelmedi Şundan beri onu körüş koyda Jürmen deryanı boylap her günü Su perisi Su perisi Su perisi Su perisi Belki kapam bulup kalgandek mana Su astıdan çıkmaysan su peresi Senin bilen dost buluşlu arzular Jürmen deryanı boylap her günü Su perisi Su perisi Su perisi Su perisi Su perisi Su perisi
Men Artur şinime. Mana mening baylig'im. Men mushni bir yil mobaynida kutgan dedim. Rahmet. Şunun bilan hurmatli aziz tomoshabinlar. Sizlar bilan shunda xo'shlashgimiz kelmaydi, ammo lekin vaqtimiz birga tayyor qoldi. Endigi Yangran akşam konsertini ko'rish uchun omon eson bo'laylik. Rahmat qarindoshlar, yana ko'rishguncha. San'atimiz o'smasin. Omon bo'linglar. Soda settik makani Atış digen oktan zot Soda settik makani Mihman bolup yürüp ket Bizde usul samani Mihman bolup yürüp ket Bizde usul samani